Ivi laNkulunkulu encwadzini ya-Exodus chapter number 34 verse number 1 Simakatsi wakhuluma kuMose wathi, bata tibhelekece letimbili tematshe letifanana naleta takucala. Ngitawubhala kuto wona lawo mavi labe setibhelekeceni tekucala lowatiphihlita. Eyi mhlobo wami, uthi bewati nje kutsi lo Nkulunkulu losimakatse usengabuyisa abuyisele nati tintfo takho letakuphihlikela, nati tintfo takho mntwana sekhaya letahamba kabuhlungu, letakufela, letakushiya netinyembeti nebuhlungu nelusizi, wasala uyinhlekisa, ukhonjwana ngawe, kuheletelwa kuthiwa yehehe ngabe utawenta njani. Lalela mntwana sekhaya, tisengabuya as long as utawubambisana naNkulunkulu, utawuhlanganyela naNkulunkulu, utamethemba Nkulunkulu. Umethemba kwakho kwenta njengoba asho yena, tingabuya tintfo takho. Uthi kuMosi, leti lowatiphihlita tibhelekeca setafa. Lalela, kepha nawungabata letinye, mine Nkulunkulu ngitawuphindze ngibhale, ngitawubuyisela umbhalo wakucala. Eyi mhlobo wami, ingabuyela injabulo, longabuyela luhleko, le mbhalo wakucala usengabuyela. Akunandzaba mntwana sekhaya, nguwe imbangela, nguwe lowenta liphutsa, but lalela, kubuyela kusimakatsi, umethemba Nkulunkulu, tintfo tisengabuya. Leso sikhala sisengavalwa, leto tinyembeti, leyo minwe lehlala ikhombe ngakuwe isengagoba. Mhlobo wami, Nkulunkulu uthi namhla ngifuna kubuyisela nakulokwacishwa kwasekubhala sitha, ngifuna kucisha umbhalo wesitha ngibuyisele wakucala, ngifuna kususa tinyembeti ngibuyisele injabulo. Nkulunkulu mntwana sekhaya ufuna kubuyisela umbhalo wakhe wakucala, umbhalo lothi wena uwekuphumelela, uwekuncoba, wena ungetulu kwebancobi. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya, nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yimthokoto kimi kukubingelela ngolo ligama lelihle leliphakeme nalelinamandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla sikhona singwasekusephila babe wethu uNkulunkulu asitekele sona encwadzini yaMatthew chapter number 15. Ngicela kufundza kusukela kuverse 26. Uthi Jesu waphendula wathi, akukalungi ukuthi kudla kwebantfwana kulahlwe tinjeni. Ngicela uyinake lo mbhalo. Akasho Jesu ukuthi ngeke kuze kwenteke, ngeke ngikunike. Uthi akukalungi, it is not good, not appropriate, not fair. Mntwana sekhaya, ungathubi, ungamlahli Jesu. Akasho ukuthi ngeke kuze kwenteke. Verse number 27, umfati waphendula wathi, yebo Nkosi, uqinisile, kodwa netinja tiyawatfola emavuthuluka lasele kubanikati bato. Ngako Jesu waphendula wathi, awu make, kukholwa kwakho kukhulu, akwenteke kuwe njengekufisa kwakho. Indvodzakati yakhe yasinza ngaleso sikhatsi. Woman, your faith, your personal trust, your confidence in my power is great. Eyi mntwana sekhaya, caphela kuwona lawo mavi latselelekile. Ungalijwayeli ivi laNkulunkulu, khona lapho tintfo takho tingenteka, tintfo takho tikhona. Ungaletseleli livi laNkulunkulu. Ngalelinye ilanga Maria utshela tisebenzi sekuphele liwayini. Uthi lapha kuJohn chapter number 2 verse 5, uthi noma ngabe yini latawuyisho nibokwenta. Akunandzaba kwetselelekile, akunandzaba nikujwayela kubukeleka phasi, but latakusho kunetintfo tenu lapho. Eyi mhlobo wami, angati mhlawumbe utsite na uthandaza wabona tintfo tingenteki ngalendlela bowucabanga ngayo, nalendlela lobowufuna ngayo. Nguwe loyo losothi Jesu akanandzaba nawe, Jesu vele uyakhetha. Ngani Jesu njalo yini angakwendi? Lalela mntwana sekhaya, inkinga yakho usheshe ufulathele, usheshe udube, awumethembe uNkulunkulu. Kuthiwa kwakunalenye lijaha liganwe yintfombi, sekufika-ke namalanga etitsandzani baphana tipho. Kuthiwa-ke kwakulelinye nje lihola bahlangene kujatshuliwe.
sekufika ke isikhathi ke emva kwekudansa nako konke kuthiwa ke sesikhathi setipho. Uyababona ke lo sisi bayaphana tipho left and right. Yena lo wakhe ubinzile nje. Angimati yena ukuthi bekaphethe siphi lo sisi, kepha nje ungathi bosisi akubavami lokuphatha tipho bona, bathi ukuthi kuphiwa bona. Lithi kuthiwa ke leli jaha laselibonakala liphuma labuya liphethe icheckers lakhipha umkhama wesingwa. Wamangala lo sisi bahleka. Wacansuka lo sisi akasamethembi lalamthanzako, akasamethembi, akasabuti nalala mthanzako ukuthi kuleni isingwa. Wavele wakwata ngekucansuka, wathatha lesingwa wamfumba ngaso emehlweni nangwafulathela. Uthi tena kathi nje uthatha inyathelo tekuhamba wavakala insimbi ithi ncencencence phansi, nalabantu sebahleka leli jaha lelishaywe ngesingwa. Kani indandatho yokucela umshado bathi nabayibuka, igolide leya lenhle indandatho. Uthi ke lo sisi nakathi ubuka emuva athi uyoyithatha wakhanza ukuthi leli jaha seliyithethe layifaka ekhikhini nalo lishona. Mhlobo wami, uyawulahlekelwa tinto letinkulu ngekungamethembi lo lokuthandzako. Uyawulahlekelwa tintfo takho ngekwedzizelela livi laNkulunkulu, ngekubukela phansi uNkulunkulu. Mntwana sekhaya lalela, noma ngabe uthideni, noma ngabe mntwana sekhaya libonakala letzeleleke kangakanani, kunetintfo takho, likholwe, methembe. Uthi kuloma-ke your faith, your personal trust, your confidence in my power is great. So yesuka lapho uthi indvodza yakho seyiphilile. Mhlobo wami, ungavumi tintfo takho tikulahlekele kalula. Methembe, umethembe simo singethembisi. Umethembe mntwana sekhaya noma sewuva kwangathi akakuniki ngale ndlela lofuna ngayo, akakhulumi ngale ndlela lomgadze ngayo. Lalela khona lapho kuloku lakushito noma kwedzelelekile kunempilo, kunetintfo takho. Babe wethu longcwele, babe wethu lophilako, babe wethu loethembekile, sita mina Nkosi ngimane ngikwethembe ngayo yonke inhlitiyo yami. Ngilethembe livi lakho noma letzelelekile noma libukeleka phasi noma lijwayelekile, ngicela kulethemba Nkosi. Sita nangumntwana wakho, babe angathubi, akwethembe nakuto tonke timo ukuthi wena ukhona, umphathele tinto letiphilako naletinhle egameni likaJesu Kristu. Amen.